Dobrodošli! Ako ste jedan od igrača koji nemaju premium račun za Minecraft, a želite igrati Minecraft Sky Factory, dobrodošli u ovaj video u kojemu ću vam pokazati kako to napraviti, kako da igrate. Stoga uživajte. I pozdrav svima, danas ćemo vam pokazati kako skinuti Minecraft Sky Factory Correct. Znači da možete igrati, a da nemate premium account, to ste već čuli u intru. E pa započnimo. Znači prvo što trebamo napraviti je novu mapu i nazvat ćemo ju Atlanter. Drugo što trebamo napraviti je otići na internet te ukucajte, ukucate Atlanter, ne wiki, već correct i uđete ovo correct Atlanter 3217, to nešto, i idemo dolje skroz na kraj gdje ćemo skinuti Atlanter. Znači ovo vam je za Windows, ovo ne znam, mislim da je to za Linux, i ovo je za iOS ili ti ga Mac, jest, ovo je za Linux piše. Znači mi ćemo skinuti 64 bitni, pošto mi je kompjuter 64 bitni, a ako imate 32 bitni, skinite 32 bitni. Moramo malo sačekati. Ok, reklamu preskočimo i sada nam se Atlanter počeo skidati. Sačekamo da se skine, te uđemo u njega. Drugo što trebamo napraviti je ekstraktovati to u ovu našu mapu na radnoj površini koja zove Atlanter, sistem u redu. Sačekamo malo, sistemu X, izađemo iz WinRara, izađemo iz web preglednika, mapu malo pomjestimo, uđemo u Atlanter mapu, onda uđemo u Atlanter 64 bitni. Znači to vam je program preko kojeg ćete igrati Minecraft Sky Factory. Sada malo sačekamo. Te nam se pojavi ovaj mali prozorčić, tu ništa ne radimo, samo stisnemo save i sačekamo. Evo ovako, otvori nam se ovaj novi prozor, Atlanter, ovdje vidimo Sky Factory 2. Znači tu možete skinuti i Sky Factory 1 ako želite igrati, no pokazat ću vam kako skida Sky Factory 1, no mi ćemo skinuti dvojku pošto je novija. Znači da bi prvo skinuli Minecraft Sky Factory, trebamo ići na accounts i tu dodati račun, mi ćemo ga nazvati Shiny i stisnemo add. Znači piše da je on uspješno dodan, samo stisnemo yes, to znači da će nam odmah prebaciti da budemo na njemu. Znači tu ako hoćete još dodati accounta, samo opet tu napišete ili ovo select add account i onda dodate i onda možete kasnije birati, ako je na primjer vi i vaš brat ili seka ili bilo ko. Znači sad pošto smo si dali ime, nakon toga idemo na packs. Znači rekli smo da ćemo skinuti Sky Factory, stisnemo new instance. E sad, installing Sky Factory, instance name Sky Factory, to ostavljate. Version to install, znači 2.2.3 ili Minecraft 1.7.10, znači to je Sky Factory 2. 1.3.2, znači verzija Minecrafta 1.6.4, to je Minecraft Sky Factory 1, no ja vam preporučujem Minecraft Sky Factory 2 pošto je on novi, te ostavimo na tome na čemu je bilo. Install just for me, to ništa, znači ne kvačicu, neka bude prazno i samo stisnemo install. Pojavi nam se novi prozor u kojemu želimo skinuti modove. E sad, zadržite miš na modu, znači lijepo vam piše, evo na primjer Lucky Blocks. I sad vam on piše vam tu šta taj mod donosi sa sobom. Znači mi ćemo skinuti Lucky Blocks, Wayminer, to je, znate svi šta je to, Trails, to ne znamo, no nema veze, More Player Models, this mod allows you to play as other models. Yes, to ćemo definitivno. Ovo nećemo, Dual Hotbar, to ćemo isto. I sad kad smo označili što hoćemo, znači ja hoću
sve ostalo osim prvog i samo stisnemo install. I sad čekamo da se skine. Znači, evo ga, Minecraft Sky Factory se skinuo. Samo stisnemo OK. No ovdje ne vidim nikakvu razliku. Zato što kada želimo igrati moramo ići na ovo Instances. Ili kako već se čita. I samo stisnemo Play. I to je to. I sad bi se on trebao pokrenuti. Znači ništa ne diramo, samo sačekamo. I evo ga, Minecraft se je pokrenuo, znači ovdje lijepo vidimo da je verzija 1.7.10. Vidimo Minecraft Sky Factory 2.2.3. Imamo 130 modova i svi 130 su aktivni. Ovo nebitno. Evo samo da vam dokažem da radi, da sve super radi. I evo ga, kao što vidite, Minecraft lijepo radi. Samo što meni sad malo šteka. No, to će se sve popraviti. Samo treba opcije smanjiti. Evo ga. Znači malo smo smanjili. Evo ga, odmah manje šteka. I to je bilo to za ovu epizodu. Ili ovaj tutorial. Nadam se da vam se video svidio. I pošto smo već napravili tutorial kako instalirati Minecraft Sky Factory, naravno da ćemo ga nastaviti igrati. U stvari ne nastaviti, već početi. Tako da, slobodno me zapratite na mom kanalu, pa vidjet ćemo. Hvala na gledanju i do sljedećeg puta.